me one yina anywho. Only my dear yina. Only me. Yes, of course. Another beautiful brand new Tuesday morning is here. For God and Country, we back on your radio. Some 47 minutes into 6 a.m. We're bringing you the Tuesday edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation in the whole of the Eastern region. And indeed, Eastern's official biggest, most syndicated breakfast conversation is airborne. You can tell a friend to tune in as we enjoy the Tuesday edition of Matching. And of course, today also happens to be the 24th day of October 2023. Broadcasting live from our national studios here, Frakoma, precisely at Chim Abuwabo in the Eastern region. Booming across the length and breadth of the world by the kind courtesy my tuning Modern Ghana, Zainul Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Streaming live on Facebook, alternatively on YouTube. Ahenkan 93.3. If I try, I know I enjoy show, no. Come on! Sawa! Maybe I'm medruni dear my pim. Obuwaba, Ufuri, Amamfo. Mini a jana, mini a day. Media matutu, near me wonina and ne wo. Come on, you to you know. Baby, I met you near my people. Near and to be an Jesus, and ne wo. One my dear Nina. One me. A Japadie, Cassie. Eva to be my brother Samson, ye Siko, ye the Bema. Yam fast than confirm more Tiasifu Yanko Pono, and Hunabu Yanko Pony, a Koda say for one of my Dominimu who swano pay. What can I can't for home? Yam fast than confirm and the chrono. You when you mujidi so on Yankopon ama dia chia no pay. Obeka yen ho adoma boyen. Yakonia bedie mu nyina no. Ye be yen shira. Hey. Come on. Fire. Hey. Ewi mbobre se ni besi yakọ. Ano pe also bin control say nsuo no wie mapu man tem ya yahodo bi nsuo no betwe ne ti na ebeto ton so a wo kire sa yire mo be nante mu kakra no pay e wa pu man tem ya yahodo bi afei awia bremu no na je say free no ndu ho ade call prem to bremu no eno so se bin control say nsuo no wie mu mame mo ne to famfama wa ho me boni to fa dia ma wa na te se nenu ankasa no ensuo ahoɔden a ɛwɔ soro no ano ɔden ewiom bɛte awia no nso bɛfa nkyɛnkyɛn hɔ a kakra nanso ni nyina mu no ɛyɛ adeɛ sɛ nsuo ahoɔden ɛwɔ soro ne no ɛbɛkyɛw ɛso sene awia deɛ ɛne ti ya no ahyɛ ne nso deɛ ma me yeah,
I don't see we more breast ni bisa kwede de mu na no na wadaro ma ye de ho amane e de ama wo afei na wa journey ani ahye ne nso maache. If free sub break up himself no panundu ebebo. On behalf of the team, Udi Ankan Kwame Yaboa, wano ena oye executive producer, Jumpa Hiniku Mensa, a lead producer, ably assisted Kobe K. Billy Man, in charge of yen technicians, name Yamani na. A walk a can yama boom senya beya, obeti and ka baby a wubia. Or frame or bo ba. Ofuri amanfo. Mene o mornings shefa, kan yen if free sub break up himself no panundu. Ebebo. Amy Newman etwaso. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo atin ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye oboba ofore amanfo atin ediba ahenkan 93.3 FM. Habakkuk chapter 2, the verse 3. Though it may take time, but the vision is yet for an appointed time. Ebebem. Anope yetwa onyankopon asem wenra ye bepa ho ntama edema wono yetwa so. And into our Bible no yenhwe Habakkuk chapter 2 the verse 3. Na fe yemfanto aso. Ya bompa ya de Awurade ase. Nya ka ne se mi jai wa wutie me. E dia hye Awurade nsase wonkoso amo ho ban. Wonhwe oso no no momoa wo. Omo wadansedie. Se winim dada uchinchim radio na wo de to ha wujai de to ha no. And I will become permanent home. A permanent moon say more old customers and a monchri moon fancher or more fee no my journey. A permanent moon 7 day. Car quenchia a parrow.
empetuwo enkwanhyiawo abayamane eka musuo esan ni nyina awurade ye afiri utiri so afi wasumu de watu nhyiram sanse wahye wo bose eyire so kyere so seden oye Nyankopɔn oye obenyankopɔn oye honkonkru Nyankopɔn ebacho eto de din pa na wotu ani anto obi anim no a sansem ayara meka wa ha ne ya won so ka bi na hwade ye hwade awurade beye because we still believe in the efficacy and the potency of the power of God and the blood of God, and we believe say you can't be a juma. We believe say you be cano e be a juma. So Habakkuk chapter 2 the verse 3, and I read from the King James Bible. Or say, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Hey, hey, hey. Also, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak. At the end, your marriage shall speak. At the end, that thing you have on the table of your heart, that thing that you desire, that thing that you have been praying for, it will speak. I won't be in the position to know what exactly you have tabled on your heart, but I can be in the position to tell you, say onyankopon se men kan kire wo se ani suade hunu na wanya na bebem nia wo bo ho mpae no bebem opese wo ko school ebebem nyabotre opese wo tu kwan ebebem nyabotre opese wo ware hwe ebebem nyabotre nia eda wakoma so bi ebre nim tie ntimi mbo ni nyina so one after the other ni nyina awurade asoma yen ewo wo nchen se meka kire wo se ni nyina ebebem nyabotre ebetumi a chede cha wo bete nsem bibiri cha wanhwe yi a ware a wunyan ware ye no awo a wunyan wo ye no enkrofo de beko hye ne omo ankasa they will sit down no ma fremu ade bi ho we nu a won wo no nim die ntia tam a obo bra ne ba no na oyinyin singu ebi kra me no kasa so okra wunim ade mpokra ade yinyin singu eyawurade no oye niema saa eyawurade na wo hye da atwetwe niema mu na wo de apere adepa ede amawo but enam se nipa enti onyame ase enam se onyankopɔn be hira nipa bi a wone abusua enko agina ansa na wasira ni awurade pe na oye no wone bremu nti ebre ni nyanso ye no omo feel so betumi de omo adwen afa ho akeka nsem bi ama na bam but enye no na awurade adwen wo se ani suade hunu ni betumi akyede nanso twen emokoma ntu nyabotre edan no ubesi akwantuo no ubetu me ka kire wo pen obeware hwe me ka kire wo wonsu bedi adanse ya abotre obi die ba no pa obi die ba wia na obi die nso aba na dwo in fact odesuo mu ya deda no ene bi mu die kora eba eni ti se wodie nya maaya wodie nya abotre koso age 22 cedi no akatua 22 cedi no koso age empepere wo ho yiwa komam yiwuyam na adwuma na woye no fa adwuma ne se wode manipa nyina nkasa ne waje adwuma na ta wani ase ka trom se ai maje ata mani ase you are doing that for your future sake sene da che awurade bre ne so na won so obi adwuma no onam so bi adwuma no a out of the blue you will get someone ono so beba be for adwuma no se de ye ono nkasa ne dia na waye ne yie though it may take time. But do not worry. Sanse ni urade aka ebebem. Na Habakkuk kan sembi e hyase free verse 1 no. Enti wo de unya abotra eye nya abotra na kenkan. E hyase from verse 1 no. O se den for the vision na je say wo kenkan Bible na no beto ba bi o se for na means enkomodie bi edikan ko ba edikan koso ba bi.
enkomodie bia di kan akoso ene nti bible no wo kan ya bompai sɛ awurade sɛ de nkrofo no twere no awurade ma wo ntease na wo susu ntumi ntease yie ente saa de asɛ de ɔmo de free aburukyire ba ya ɔmo betotwe ne Ghana ha no saa pepepe no so bekenkan atease afa but anopai I have come to tell you sɛ awurade sɛ enisuade hunu no ebebem na di hunu no da so a etim ne etim ebebem wani birim udie nya ma ya nya abotre though it may take time but delay is not denial. I'm telling you sadie ni delay a na no nkyerɛ sɛ yɛ denial sɛ ebebem nya abotre ebebem or say for the vision is yet for an appointed time. It means you vision. You must have a vision in life. And what's all Kodana de Acho now? Sorry, now in the Musa, Medium Koda de Achemin in the Mu, or Brad Ye Drechi in the Tune in the Musa. No, you must have a clear vision. As a vision, no, it is for the appointed time. A time will come, those visions will materialize. Now say a brand new was said, and Niswadi hunu to me bum, na we near Niswadi hunu, a bed bum, nyabotre, when Niswadi hunu say we took away nyabotre, cause why you juma, and Crofone ye your passport to no, Tien Kokoyebi. Now the Asoba Quabritre, and only when Niswadi hunu, also so crowd him baby a passport, unim baby a quakoye a visa nasa for, Tia, Yahua juma, nyabotre, for the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Enkrofo ware, obetumi ya ware. Enkrofo tu kwan, obetumi tu kwan. Obi ayare mfie bebrenie, na anu no odi adanse si wanya ayaresa. Onso yare no, ibe dwane ewo ni birem. Erade nka ho, na dum no so mfa ma wo. Ye the sports to aso omu wie ebesan babiem na ne mpesa wodi hye utrim na wodi bobra ene ebenada no pay efiri sabria kusi anwumre ene se ne awurade aka fa me ho no eye denyara ebebem cha ete ne nkyere se emem cha ete no ekere se wodi siesie bibi papa bi ase bi di me nsem a mehunu se de mekora no na eso aba mfaso e de ama me ontira ni mu nkyere wo no one kan ho ye wafamu de ene sen koso atena ne nwunu na se na ye de na sem ne hyew ye wafamu de se nipa na eyire so kyere so seden ejenyankopon obenyankopon no nkunkun nyankopon no onwo wani mu ase obemu adi adanse ne bi obehye wani mu nyam ewe Yesu din mu amen. Sports ene ye de to aso mu wie besan ba ya beto aso de ama wo ye das. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba, Ghana Mamba, and Anopai, Yamamunina Kwaba, Embrahim, Kind 93.3, so a good year Munsem Rason. Atenasi adin semno ebro midin adi Joshua Company Jenim Yosef G. Ono so obetin nkan ma emfasida Emma Jubilee Hospital so maso ya sen kokure de esi agongon na edi dwumadi no enso ebro na Jubilee se oyare ohododo ofebe papa ayaresayi ma oyare wanyina atu aira BPM Jubilee Hospital yare bia etitibia no de bedan ebehwe na fi etu asentem paso edi amount ebia oba no pese jaso Dr. Zanet for ejina so na yehwe na yare wanyina etuira yebetimi ayesade na edi ama sanso na pese be don na fe Dr. Zanet for ejina so ehwemon yare wanyina so ekodia nso sa kunya no enso eho laboratory enso eho ntini lab na pese ya oba yebetimi aboa afi pharmacy no enso eho no edura opato bia no bonya bi enso ato ewo ho antenatal care na aba edi ama emana omo afafuru no ebia ne nyinsen no unya ho bi so edi fo afa bi na Jubilee Hospital na fe yenso ano one time
Enfa emao afe postenta ken enso aba wawu awie akora ni wait no enkoye ondidiye ni nyimu no ayebasa ode bedan Jubilee Hospital ye ma nchechire ama bibia nso akofine edi amao theater ho se nie ne surgery bi anase operation bi na oya ode bedan ye ne kama machire enso aidin maternity ne enso aba sanso de ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba scan biabi ye twa bi enso edi amao enu ntine ma amafafro mpose musa akora no oye ba na se bema momfa mbre na fe ntwa scan bi emamo sanso ma monya prostate ma moju nso miare no so mo ba na fe yaboa ma osa ekwan no eso kanso ni ti ho no ntine no yare bi acho anasa de bi chire wadwu so usuro fere so bedi nkomo edi achire unu anasa wadamfo a ode bedan Jubilee Hospital kanso ni ti na omo hwe akama ama echire enso ayedin wani ina uwo issues ho wani no ohwa dia unhu uwo hobby wani hu a yo icon kan fide ahyemu mu a wani yare nyina no edi etu ase ntempa so edi amao afeifele no pa bia no nchechire enso ekoso edema diabetes ene hypertension fo no kan tin wo hodom tenen upedu papa atodi so wo adwumam uwo fie na pedu papa pomdi wom atodi dia bepiem Jubilee Hospital ye kantin no sa oba no gita insurance yibia ye beje na yahwe yi odan baburu dia so amantra beje so hodom enewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo sisi the schools no ye biebie enu ntini se ye bie schools a na edi asohire enso abre awofo pa ebisi ye nkola no ombe fifie asan akọ school school hu nneoma se oba no ohye school ase foforo anase nde no owo eye SHS no ne school nneoma nyina bi de upe bi atode a Bloom's Bookshop and Trading Enterprise open akọ a school hu nneoma nyina ye mo bia ne bo no so wo fom na wato na bibia nso akofan edi amount exercise books afero ni chima ene enema na aka ni nyina no ebetimi enso abo sa ekwan no eso enu ntino kopiema Blues Bookshop na fe yembo sa kwan so afi admission eno so aba St Andrew Senior High enso aba na se enei se watchro IBC yawie na enei u she opeso she SHS school asefofro fa bepiemu St Andrew Senior High na fe yembo enei watchro IBC na resource embaye u ofia St Andrew Semen Kanfon Mao se Brian na fe be school ase complementary resource beba na bibia so enko fine enfa emao courses bia bi ye bi enso yakache baby afia uba nyina no wenye papa abeda asuade yi ama exams de nudu a onso watro atwa ama bibia so akọ fine edi amount courses no ebi enso general arts ebi business home economics agric science afido nchema general science ni visual art nyina no ye enso yakache asinfosu honom ne wo ye ne Rich FM ne wo biakro number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na ene also wajinchemu asimidie na nimpenfo enso edi enkomo action dia na se ne St Andrews dia oba na siade a exams no ocho na watwa no one time ma bibia nso akoye edi amount afa Festus Enterprise enso asuasen ma efienya de mabusuafo no eni enkafie ba no eso ma ni kafie na fiteli na verse ahodo ni numbers ahodo a ekoso no onya bi enso hwe na bibia nso ekoye edi ama afa nkora no cartoons ahodo a ekoso nyina no ese onya bi na ohwe sanso na bema weekends draw ese otiminya various leagues bi ehwe Ghana Premier League no na bibia nso akofan enu ntino nkopiemu of Festus Enterprise na fe yamboa multi TV decoder na dibi aba sanso DSTV ebi ho Star Times Canal Plus na afe HD Plus combo ni nyina bi yeto bi enso akachi enya no nko a se TV na Opato brand biabi ebi enso Hisense LG Asano na se Samsung de ni nyina no Festus Enterprise de bi aba ni bono enso fom TV one mount ebi Samsung decoder stands enso no obunya bi no wato ebi a TV anase decoder no obreda ne mom remote no
ayira anasa seya BPM of Festus Enterprise na yemma bi na to adwuma bi na ubie office bi na ubie ankrankran wo fie na ope AC enso edi aboma Festus Enterprise bra AC in hospital biabi ebi enso e wona kache wo hwe chi akonya opposite Ochumasi Sport na Nanas Palace honum na ibutu esanso eben shell filling station no e wo achim otan 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785 na Festus Enterprise edin komo na bibianso akoyi ede amount nyuma ko ebi kan ho na maso asen da gude mu nsem ehia ene anope Raymond acheteruat na fe Benito Mauli ene produce show no Yeshen sabna se ndano pay emfamo ensha se emfem free bet park Ghana Premier League no so ye endra game back wana kachi no empinfo ehwe eboye na sei ena wie no ekoko wie biane Go Stars ebo kan mienu ema Hearts of Lions enso ebu mienu aweyi eye game ana se endra etodwa medimu enkomo no ede ajawo na anno game a etodwa ni mu nkomo ede abrawa ba biane Go Stars etna se our dance park na one Hearts of Lions enso akon atia game no end 2-2 no man of the match enso ekoye and my brand friend Samuel Amufa na after the game na ebo premier ni edi nkomo bisa ne say game no crash say na osi hu no o say Hearts of Lions there omo anya bad side omo a good side pa na so na kom person mu win game no na ka ne e boost some confidence e boost morale no na mo tim di share Heart to folk na kom tim edi nkunim e Fear to folks na so nkunim die no enyamba still na omo Heart to folk game a weekend e basui omo hwe se nkunim die no enso ebeko edi ama omo babiani Go Stars Samuel not a bad side, they're a very good side, and then football is full of uncertainties. So we wanted to win, like being our home game, we wanted to win so that the confidence will come to face the next opponent, being Hasselfolk, which is also a tough game. So by all means, we wanted to win, but you see, nobody knows. Nobody actually knows. And the goals that came for Heart of Lions wasn't an expectant goal. So we will take it in good faith, work on our mistakes. Like a lot happened and I can't say it all here. So we work on them and then we push forward and make sure we win the next game by all means. We Samuel Amofa man of the match Oji Edison Naso na yakosu bisanse next game ewo Ghana Premier League no match day 7 money Hearts of Folk na ebo then now catch supporters no or sina catch supporters nya ne se omuhia empire na nakotoko omepie won dance park omde yo mo anhwem ba kra na broso against Hearts of Folk. I would say they should continue supporting us, especially in prayers, because all the time House of Folk comes here and they are able to pick a point. But this time we are assuring our fans we are going to deliver. We are assuring our fans once again we are going to deliver. And God is there for us. Kotoko has come, they saw what they wanted to do something, but they saw that there is something they couldn't deal with. And we are not going to speak it out here, and House of Folk should come and they will come and meet the same thing. Maybe it will be better than Kotoko's own. Maybe we are going to give them more than they are expecting. We Samuel Amofa enra game abebeni Go Stars and Hearts of Lions Eddie Bon on J man of the match. Yenda ni nenremu ewo bofa kwata no so so enkodi nkomo fama enda no penese kopima na general manager Edima Boboko no pa fan Evans Pepra na odi nkomo akra de jana no da omuremu ewo Tamale omone Carolina United ekobo ni na game no ekoso no ene se entokwa ACM supporters no etotototo ebo na de ade ede bobo fokofo no sei ene nkomo odi ejaye ye kodu Tamale hotel a ye kodae enya information say nipa bi edi enkomo say RTU ba sunyan no amfa kwata no ACC RTU ansa na yetumi ahye no na enwa kakra say this game was live on TV and to be anya bi hwe RTU a petition match review committee up till now ye hu de atumi afi ho de aba na ya ba Tamale na ya ba be boy a game against Kerala na bi me imagine say kwan e kwan bi asana bo kwata no etumi elusu game no eguso a because I think be 15 minutes into the second half. Nyemu bi babi ane yete. Emrantie bi eyo imagine say ombe ye free stadium hokra. Ema ombe tubu so epam ye free ho. We have to take refuge in the dressing room. After do baby so kita mobile phone kra na omo ba bepe mobile phone na aje. Cameraman na yene nam ono so ne ho kire ne kakra because he was very close to the pitch and taking the pictures and other things.
wei ɛyɛ nkɔmmɔ no bi a ɔde agyae na ɔbɛwie no ɛna afei ɔse ɔma wei ɛmmuom ɔbam na ɔmo bae sɛ Ghana Premier League no ɔmɛbɔ na amabɔ no yie na afei ɔmo target a ɔmo sɛteɛ no biribia nso akɔtu ɛde ama ɔmo nti ɔmo de ɔmo baeɛ sɛ nkɔden paa ɛna ɔmbɛko ɛyɛ Ghana Premier League no league we qualify now. We were just coming to add up to the numbers. But if you look at the history of Ghana football, Abokopata no any one of the recent teams. The team ya boy who broke a cry Ghana football and ya call ya home gym brain and a team that's back. And it is the old Abokopata that you want to bring back. And then you say Ghana Premier League necessary 3 years. A bit rich baby no who be to me we have decided if you Bruce Winton and maybe I could be determined say we are going to pick a point or more, but in our home and maybe a maximum point and nothing else. And everybody should watch out for the Kwakatano. Evans Pepra Tanabofakwa General Manager Nkomo NMD Jawno. Yemfi Tanabofakwa na fe yempiem o Kumasi Metema Asante Kotoko Boboku nanu ada kwesiada no omu kopiemu enso Dr. Kwame Chase Sports Complex Omni Nations FC Eddie Ebony eno na Maakye 6 of the Ghana Premier League no na enumu ena Kotoko supporters no mu chema nyoma course wonum enya de omani eje won kra enu nti no omu tu so do park no so afi Dr. Kwame Chase Sports Complex seat e honum no omu etutu abra Kotoko fo omu ni stadium ni bi no Nations FC team kuma ono no wanya na stadium no Kotoko supporters no ko no se da bi omu ntiase enu nti no omu tu seat no Tottenham Park no so enumu ena Dr. Kwame Chase ene ona Nations FC ene de ono so na ne no na se Dr. Kwame Chase Sports Complex no ona ene dia ochema onso no de oni bibia kan na obi akoma embra from Kotoko de Dr. Kwame Chase ayo ne dia Kotoko ono ye Kotoko na Kotoko enso Dr. Kwame Chase enu nti no oni bibia kan sit no mase no ono a ebe nie na ose wo Kumasi na se o sei ade wo Kumasi a na se ade wo santimema Kotoko na wo se no nti ono de ni access nyina no obi anka na kuma fanto no yem on to report fanko ba bia ono be fato no ho so na waye ni efise onankasa na oye Kotoko no de dinka no Kotoko Miami team we ntimi nyina ba bia nyi free muda de ba no ano antwa ye de si nyina na esi no mesre se de aba nyina no obi anya bibia enkonwa na ase stadium na esi no ayele dia bibia wa santima mu bia ya santin ayele dia bibia ba bia nyina ya nuafo mu bia nye ne media no yamwe somu fa yakonde wa wia ye ne ayebeye na se bia Kotoko nti wa na ekoye mi ana me koye mi ana be ade ana me bompa ye so obi anya dey kra eno nkoa ne se okra bi ya faso ne bi obia bibia kusi wo ha eno nkoa ye faso wie because asantima ehia peace wa ehia se nuafo ayib so beba impuntuo we ebesi we unim nipa dodo ye adwuma wo nipa bebre nkro wo nyina no buhu ye mo ye ba adwuma so rado pa ye mo ba adwuma ne se na bere ne mo nya adwuma ne bia ye etimesre mu ye ne ye ba ye adwuma no bibia se wo bia no besre mu se ye mo ma bibia sa bia emma bibia be ko bia ye ma so wie enti we Dr. Kwame Chase Dr. Kwame Chase Sports Complex no on ene dia na Nations FC no oda no na odi enu si nchan ya ayade Kotoko Ashanti Regional Circles Council no omo enso de condemnation and apology letter enso de abapapa ye fen Alexander Asari Menu ona kopiemu o Kumasi a na se Ashanti Region Circles no ono enene oye chairman o the condemnation and after apology letter enso aba da fa nanu ada kosiade na siye enso ewo Dr. Kwame Chase Sports Complex no yena ni nremu enso MTN FA Cup so enkodi nkomo emfama na se na report atodwa ene se ene na draw no enso etodwa na fei second division 4 and first division 4 na de no na se ya na prelims no games no enso ahyase na Nyankopon ayadoma 3 pm ene se draw no etodwa na mpenfo so bo wia na fei yeyi mu aya so no so a no ma qualify ko manim no na fei ye the heart of folk ni teams akese no enso abefra na fei run of 64 enso atodwa we Ghana MTN FA Cup on komo enamde ejao Ghana Premier League no Maakye 7 ayade na wotwe wie ye hyase
na Bechem United enso ka kopiem o Kumasi no Kumasi metema Sante Kodoko enso edi abani enumu na Francis Ade ono oyo operations manager edema Bechem United o akasa kakra edi afa game no ho o se Kotoko de big club el Ghana ha omu obuo kese pandema Kotoko nenso on the pitch de omuni obuo bi adema Kotoko omu ba Kumasi na game no ogbo ni ye na nkunimdi akọ edi ama Bechem United. We respect them as our senior brothers, but on the pitch we are not going to respect them. But as a club, you respect them. Bechem United and young Konomo, Abrabum Bibi and young Konomo. It's here the echo. Yeah, Colony, Aquabon, Yako Akubudi, Yako Aquabon, Master Sports Studio, Yako Aquabudi. We Francis Ade operations manager Edema Bechem United. You watch him down Kutukura as an Okupe, a Honorable as a branch as a former player. Edema Tim down Kutukura as a branch of Nuruddin Mohammed, and rather as a Quabrajanim Echebenin in Komo, and a Bisansa, now what they told just Wepra, now Prenum Gradwan Sedania, a young pedophobia and a warm show, now Prenum say and a city, Wato, and I say a plano at a social say, and in Koma, Nuruddin Mohammed, Eddie Ajay. Nyamia domina ene na humobo nti mi injury ni de temeka se ewo ho a na mi tanya mi nso nso de nyamia ya ma me yededui bro ma adwene mi nti ase so and the night fi and bi anasari at times me da mi ame bed so kra etimi kame wo bed ni so na fe mi nim se me wie ya ba ewo football because that time da ni me ni hwe ni fan benkum ni hu obia ni nyo obia mmoa na etemia nti no kanka na ni nya fisio bi no chemse no ni injury ni nya injury betimi akame aso ho mbi e wokutuge ho emuti ni go na be ma sa injury na banti ni start gym work kanka squat and ni ma squatting ko na dia de ampamitie na sem start sa training no kanka man fam injury man fan ko hospital dia man no edu dia na so for now me chumri kana me bobo na odohu sampa first ne kra ya de bro first ne kra ni ya niema ni ami fi se community ni ya ni si ame ye kra me bro so si ya de ni injury ni de nyame adom ni injury bia o me ho bia. We ayan command as a former player dema atimdan Kutukura as a branch here. Ye fell Nuruddin Mohammed and come and I'm de Ejana Kutukura and Ejina de Anase a captain and so Edma Kutukura Bubukuno John Boy and so the Nkumaka Edijaye and I know that Amutu Kwan Kupimu Ho Sports Stadium omni home stars for and the game no at the Ekoboni Eho game no bana wie na se amakwati no and I saw the Nkumaka de Ja or see game ni de omukomusen ka 3 points no ometumi agiri ni na e de aba nemum ene aba kubi entimi ankoye amfa momo nina ene se osi ho sports stadium no ya de pitch no endi ambo mo na okopie pitch ne so a na se ensoni eno amboa ama Kutukura house entimi enya 3 points no by game de ne odo boys no obi abobo there but I say chance na I see nyenya say no by say the game dia na the more audience are there. I know some can do no thank you to Unigo. It me every ni game nendra. One and I say na pitch no so san enye. Ball by bounce we bruju before ball no be control kra no heading. Na ye kra ye we chire kra no ball no ntimi control ball no. Ball no one. So I can be control before be control no be a press so kra da. Mo fam pipe one tire. See no ye share zone mu a Kotoku to me e ball no ho modern kakra bia Kotoku betumi akamba premier this year. We ayan command say atimdan Kutukura as a branch fan John Boy and they join that pay. Let's give him no call United. No call United. Call there. The umbai na nya de hom na e hom. No say na mo you no na mo saka no. Na Saturday 27th October. Na onimisa October enso eye bosumia ye si won ma ye de ehwehwe kokrama eya eto enufu mu enu ntino ya de Ahenkan FM ye na Jubilee Hospital enso akabom eko nakra na fe 27 October ewa Ahenkan FM ye nim ha ya de enimdifo aba na fe nufu a Friday okay Inti Friday 27th. Yeah, Friday 27th. Inti Friday ya na sa adwuma de no enso eba so. Ahenkan FM yenim ha ya na sa adwuma de no eba so nti baabi a wo bia no na waba na fikukrama eto yade mu no eto nufo mu no yahwe se bi enso ewo mu a na yahwe etu ase ntempa so edi ama ebi nso nima ane otido na ene oho son. Na Raman Babrin Salon enso aso ase da gudiem sa wono ne de no bro se ene oyeba be mana peso wichina bibia koye di ma de eno ene
Roman Barbering Saloon eteno star biabi ebi enso ho achimodan Roman Junction ne teams ni fie no enso eben ho afi achimabo abo nso de Bompa Junction so ye ne fitting shop no na ebo enhwenim ebia pese ba fina bi witini ofie enso edmawa number 0552716777 0552716777 and 0268103225 na one Roman Barbering Saloon edi enkomo Yakwamano de asase ere free games enra ese eto to dwana kopiem yi pro ma bako yeti ere fi otorium was petran fi boy kan mienu fuam entumi ante Italia Serie A Udinese etran fi ehye kan bako leche enso ehye bako enra de ye Empoli edi kunim ewo game ewo se league mboye against Fiorentina kwacho bon kan mienu a Fiorentina entumi anti mo adabraka na ko Spain na Valencia tran fi epo kan mienu ama Cadiz entumi ante UEFA Champions League match 3 group stages no dia ene jumadie no enso ehyasie Galatasaray tenase na one Bayern Munich e de aboni game no ebaso ene afe Inter Milan enso ene Salzburg na ebo Benfica ene Real Sociedad afe Lens ene PSV Manchester United tenafe Old Trafford na omni FC Copenhagen e de aboni Sevilla ene Arsenal na afe Union Berlin enso betenase na one Bobokua ye fen Apoel enso e de awentamso nyame adoma de tena ye toaso Barcelona tenafe one Shakhtar Donetsk enso ebo final tenafe ni Lazio abo Royal Antwerp tenafe one FC Porto ebo Celtic tenafe ni Atletico Madrid enso abo Newcastle tenafe one Borussia Dortmund ebo Paris Saint-Germain tenafe any AC Milan abo any RB Leipzig tenafe one Resta Belgrade enso ebo Young Boys tenafe any Manchester City abo ni yenko piemu Manchester United bobo kon reporter yensa kansa brantia yedi ade Jadon Sancho 90% sa brantia no se yewie aya ibie transfer window na abrantia efi bobo ko fan Manchester United mu na bia so akoye edi amano Juventus so reporter ba anesa mawremu ane Chelsea ni abrantia fa no aya Chaloba edi nkomo officer Chaloba ko piemu Chelsea a anya de onya bibo enti Juventus mu hia no na general transfer ni bia amonso ko fa na ko piemu no asia kan edi amom Gary Neville a former player edema Manchester United na odinsen betudwa senka Mikel Arteta on fast advice na onsua na bibia so enko infama no osi na no ada gamer na se David Ria edemu against Chelsea no mistakes abranti here no na ka yade games akomonim no Mikel Arteta ezisa goalkeeper no na so Mikel Arteta say mino ka say David Ria ono na edem enya da Erem Sanderi enso ebeda pom edi ama Arsenal primprim Madrid aso ye report formo ebanesa kwada kuma ye fan Ibrahim Diaz enche na branti enso be piem osi akan Edman Madrid na abrante ne edaya na senetai po osi okopiem obobokonu mu anya de onya bibo eni ti se kon se ya de ene general transfer ni bia o ja Madrid ato akopia bi akosi akan ediamom yempiem Barcelona bobokonu beka abrante a ye fan Pedro osi akan de ma Barcelona bobokonu na Samuel Agues na branten epraye on returning back to Barca team no nanka Barca for games and another gamer omane beba de eboni no nanka Branton bejema siakan ed ama Barcelona then so Branton amba omne Shakhtar Champions League no so no report and second Branton amba na anya etwa Sansu mu kwaponi se ya dia Saturday we ya El Clasico eba so Barca and Madrid ed eboni no reporter yes cancer Branton virtually ruled out ontimi enginem ensiakan fama Barcelona Chelsea so aso report for Banesa to ya NSM Crofo eguso moto omoso team no omgusu emiemiemu edintomu remo Inter Milan na fe abrantia ya fan Alessandro Bastoni omne no egusu edi nkomo general transfer ni biepe ombe kofara be piemu e Chelsea Manchester United atide onim say UEFA Champions League omo ebobi na omu player ba kana nkomo ni nyina eda no so say big games abrantia show up ebo goals edi gum edema Manchester United abrantia ya fan Casemiro reporter second Branton are returning back on Branton April into a like Champions League game at Manchester United nim no Branton fan Casemiro be ginemo esiakan e de ama Manchester United Ayas nso se se de nema nkoye emfa boku e fan Ayas akadwie na se omore na no ana beto dwa se ndro mu coacha ye fan Moristain papa no ene Ayas boku no enso awie ayese mutual agreement no amaje atuma apai 49 years weja boku no atoa anso kwotoa so akosi na kan be fufuro FC Copenhagen omane Manchester United na ebo Champions League game no na abrantia oyemo for the Edema Copenhagen ni din ade Rasmus Falk
abrante na akasa ɔse ɔbɔbɔ no enso de share Manchester United ɔso kopimo United abrante fan Christian Eriksen ɛna danfo pa ɛne ɔne ne bonko strata free nanso de saa danfo de na ɛto nkyɛn na afi ɛdne wɔgyina mu enso abo game ɛdama Copenhagen na bibia nso akoye ɛde ama FC Copenhagen ɛwɔ Champions League no emu we kakra Milfoda ɛdama Copenhagen Rasmus Falk enso ɛde atudwa on this note yɛgyina so na yɛde 7 asi ha na afi captain in the morning wo bobo fori amanfo atoa so ncha kese nkonfama Mr Adams afi Nana Emmanuel Ejekum aka Ofie Mr Bright Akwasi Nyako ena Ebeneza Nyachi ena ado ni chima Mr Ebuni Forsen ena no pay ncha kese nkonfama munyina yedisia na captain in the morning ene ni team no enso atwas midin ade Joshua Kwabene Jenim Yosef Aji otene kan Raymond Asetewrat na fe Benito Mauli enso a produce show no. Over to you, captain in the morning. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
Una adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Okay, I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenim Kofi, Ejiri AJ, Samson, Ben Mauli, and produce you one year twice so shining so matching. I don't need you made anything. Some 37 minutes down, 7 a.m. Of Fremi or Bowo Ba Ofuri Amanfo. I fear the Yakina de Betwa so the amount. But before we do that, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Ofra Nana Kwame Kodia Gospel House CEO. It's your birthday today, so a glorious happy birthday going out to you, Nana Kwame Kodia of Gospel House. Hey. What's he? I see. Oh, she shall. With that, with that, I don't see when you're at this up, and you would datch into your bra into a foot in addition room. And your dear bro. Shaddai, Yami, Aye, Shaddai, Yami, Aye. And Rana me catch that was saying now what you win na would datch into the idea to put so dream home a year or time. Or time, I don't you go so a year here. And Ra, you who say or time it me at the empire moon eba at the division and I feel disunity at the bar. Say or time be esi adwuma mu a egu adwuma no esi aware mu a egu aware no esi kuro mu a ebo kuro no se otan ye ma ye ho kwan ema ebo wura yen a ema mpunturo kura enkoso nti enra ye kan sem bebre no ade kire wo ene ne ye de to aso ene se otan etimi ema obi unya problem awa na dwen kra ho nti hatred fuel negative emotions nti obu ono mo a otan nti debia na ne bu afu wa hwe yi a ubewu ntem because ebe ko fa yare e dia brew I can't send be say onipa na wo de na to otankruo mu a wotan no no uhunu ni bia na oyem ahyew uhunu ni bia bon se okoma atu wan hwe ya bekofa yare kese e de ama ho nti anopai ye say otan etimi fuel negative emotions nti de bia na ne bu afu de bia ono de wo ho no mo a o twen se onipa no a otan no no
ɛde ne ho bɛba na ɔno so akeka bi akyerɛ no obroni frɛ no resentment or twɛn sɛ ɔde ne ho bɛba ɔde ne ho bɛwɔ so ade am de bɛyɛ no ebi kura no onipa no kra nso ɔnwɛn wo ho saa o but ɛnam sɛ wode na to ɔtan mu enti ɛma de bia na obu afu ɛma de bia ɛnam abufuo no a abufuo hunu a obu afu nti ɛtimi kura sɛ w'anim ɛtimi affect wo thinking wadwen ɛtimi affect wadwen wo emotions ɛne wo nyini kura no ɛtimi sɛi well-being unyin enyi a unyin wapɔmuden ne saa wo nneɛma no nyinaa no ɛnam sɛ wode obi ato unnecessary ɔtan mu nti ɛfuele saa negative emotions no ɛma wo de biaa o akomayareɛ wo BP yɛkyɛke bia na ana ashuti why because wode obi ato ɔtan mu a ɛnhu ho kwan sɛ wode ne to ɔtan mu na wodwendwen ne ho koraa bebree saa inti anɔpa yi oda chinti sɛ wode obi ato ɔtankuruwa mu a onipa ne hyɛ da nyɛ wo hwee a ebakyɛ ugyae ebetimi kura aba sɛ onipa no ayɛ obibi nti wo nso wopɛ sɛ wo kyerɛ ne sɛ yɛ sɛ wafa na fofora a wo bɛ kyerɛ ne sɛ ontumi mfa ma wo kyeewa ne ne ma so yate yɛ kama nso a watwea mene wabɔ mu PhD congratulations but we die mesrɛ wo ebetimi akun wei ebetimi atetew wei no ebetimi akwakofa ɔhaw kɛseɛ de abrɛ wankasa wabrabɔ a unyi nkyɛ nti anopa yi de yɛ ka kyerɛw ne sɛ ɔtan ɛdi negative emotions ɛkɔ soro because it will fuel it and if you don't take care debia na obu afu otisi obi atia mu baako a ɛnam sɛ wakoma no kɔ soro dada ne nti no otisi obi atia mu no yam hyew a ebetimi amu atwahwe ama ɛhɔ no ano obetimi atoa nananom ɛwɔ nsia do nti anopa yi ɛnra yɛka kyerɛ wo sɛ ɔtan ɛde mpapa mu ba ɛnɛ ne yɛde to so ne sɛ ɔtan etumi ekun wo kora to twene ntɛntɛm because sɛ wotan obi a na wode obi to ɔtankuruwa mu a nso wohunu ne bia na obu afu na the more a obu fu no o put unnecessary pressure ɛde ato o veins ɛne nneɛma ɛwɔ o nipadua ne mu no system no o put unnecessary pressure ɛde ato so nti sɛ mogya na wɔsɛ nka ɛkɔ bɔkɔɔ a baba boom bibi ketewa bi betimi atwahwe na akwakɔfa wɔ haw kɛseɛ ɛde abrɛ wankasa nti woda achinti ɛmfa obi nto ɔtankuruwa mu so onipa na fomo so ɔmfomo kraa no ɛfa ne nto ɔtankuruwa mu ebetumi a ankamani nhunu sɛ wafomo ɛhɔ no amunsiesie mu asɛm na ɛtuo ntwa nokora a wobɛka kyerɛ no sɛ we bia wayɛ misei mani anye ho enye biem na ɛnu nti ɔno so ɔnkasa wo ho biem a wo de wayɛ wo nyame so adwuma ɛmfa obi ho tan ɛne obi ho abufuo ɛmfa nhyɛ wo mu ebekun it will affect your mental thinking it will affect your emotional well-being na wanhwe yi a ebetimi akun ato akyene anopa yi oda achinti de de brɛ wo ɛno no hatred fuel negative emotions be mindful yeah that's oda achinti asi mi mfanfa ni paso na mi misa onwa inti mu mo me ma mi tu ayi chumu onyankopɔ ya adoma wɔkyena ɛbɛsan atoa so nyɛ de aka nyinaa de ama wo sima no aduanan num ɛna abɔ apa no pa no nso ho hyɛ ne nso maakye ɛno ne dwumadie ne din baabi a yɛduro no afei yɛbɛkɔfa da ubɔ nkrataa mobɔsoɔ ɛde ama wo
enti yɛbɛkɔfa da ɔbɔ nkrataa mobɔsoɔ no de ama no afei yɛwia yɛde de aka nyinaa de akeka ho yɛda se ɛyɛ ɛhyɛdae wayɛ na famu deɛ yɛntoa so ɛwɔ ha adwen apom bɔkɔ deɛ nyame adom me nso me ho yɛ papaapa kwaku bibia bɔkɔ yɛde awurade ase ɛne nti mu yɛmfa vim ɛmfa nkɔ da wobɔ nkrataa mbɔbɔsoɔ no mu yɛwie ne nkɔmmɔ bi wɔ hɔ no mu ane yɛde atoa so meda se anɔpɔ no nso aba community aduonan nso yɛ kaba vantene twi 747 yɛma atiefo nyinaa kyema makɔ aba biom ɛba ahenkan 93.3 FM so ɛde wɔn krata odro abadwa so napɔ so nyɛsi adwa no pɛ ya yɛde ba bɛso mu ani die kwan so yɛte akua frakoma studio yɛfuna ɛwo radio ewura ɔto nananom wɔn sɛ ne studio na ɛte a yɛde de wɔn krata yi ɛba bɛso mu ani die kwan so yɛboa yɛ ho afiri kodwa pɛw newsroom ɛhɔ nom ne yɛboa yɛ ho figya ya ba bɛtena anom sei na me din edi kwaku enin kusi buatumene adwempan ne kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan daily graphic de obokrata ena mede hyase daily graphic de obokrata ena nat edwumako no kire se basic education no ai wo Ghana anum sei fitikedia kwesi jechas no ehia sika papa ehia sika pa tese yemfa education no yemfa to yakoma so said obi di bone pa no sakrafa Yesu Kristo a awurade yi said ofa sorry champion ekwa sorry etontom nyame to correction no enya sa na ye Ghana yafa school ato yakoma so sa oko school bi mu a ayi na anu ya story ye was evo fitikeji akwesi JHS a teacher for num asampani a teacher for num obeko school bi mu na nkwada tete blocks so na esua de obeko school bi mu na nkwada wo mo nante free kwantintin be ye 8 miles ansa no mako school adenchensu fo di baabie wo school enya adwuma to mo nante ba aduasa enti eno na nate dwumako ni say weni na no esika aban fa sika nram enti basic education no aban ma sika nkom na sika kuma ebeye sansa fanton kese ba kwa me nsa adenchensu school yi ekwan a enye aban adu school no ho a enko atwakwan no utwakwan na nkwama network a ya adwuma eno ano no teacher fo na wonpo betumi akwa babribia na nso aban no nya na adwen so be za ade no nti school na wo se yagu enya adwuma eno na na tidwumako na ni abre papa e kasa sa aban put money in the education service basic school no fiscal ram na enko enkan enafi energy minister onimnya for Matthew Opoku Prempen so say we will enforce local content laws. And ni asema waka atuya no say voter region ayemfo framantemu ayemfo oye framantemu hina ye fe togbe tese nana togbe nti togbe a womo framantemu ana womo launch relief fund. Yes, has ma pow to be an say bibia wombe gina so dia pesika e dia bo wo mo aka adwamu o esutade akosumu dam e ko be ho no said be e betumi anya sika e dia bo wo mo steel company create 10,000 jobs in 3 years onumnya for KT Hammond oye minister for industry and trade asuma wa kan say steel company creating numa 10,000 within 3 years. And only asema oka daily graphic anopay. Mede the Obokata what to this the new crusading guide and etwa so amamwo na wade atuga e the Obokata imu a otese katafeto so miensa ne edusuo no aban kafra aban ayakado ehwe ni mu se ene Ghana economy no wasa so betuto nyoma amanager na mo so ebiem enti wade siseye awodo de agu apono so a
ɛne ne cabinet no wɔn nyinaa de wɔn nsa hyɛ ntiase apam so sɛ sisi wɔn mfa saa kwan no so no wɔn gyina sɛ no bɛboa ma Ghana economy no asan so gyina nam so ebiem ɛno asɛm ɔde aba ɔde Ghana yɛ man panyin na Adam Kwaku-Fado nyini ɛde api ɛyɛ ɛsoɔ wɔwie yɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛto ayi ne asi ayi ne a wɔn mo mpipi amanyokuo no bi ne mu a mo wɔ ɛyɛ ɔkwaikwe north wɔn mo ɛkyerɛ mu sɛ owura Kofi Adepa nyaako wɔno ɛna kyerɛ so wɔn gyidie so obetumi ɛnso aboa wɔn mo na wɔn bɛ so wɔn boa no ma ne kɔ mmarahyɛ badwa fie eti ɛno nsɛm da ɔbɔka atai deɛ aba a ɛnya asɛm ketewa obi yɛ ɔkyerɛ mu sɛ Fort Estate nso so wɔn ɛne ɛyɛ Chief Justice ɛsi nkunya a kyerɛ so wɔn toato adwene ɛde afa ɛyɛ petition bi a special prosecutor ɛde akɔ dan Chief Justice sɛ nkɔ nhwɛ mu na ɛyɛ otemuani bi a yɛde na si asɛm bi so sɛ wɔn hwɛ na wɔtoto nneɛma ɛne yɛsɛ ayɛ sɛ ɛbɛyɛ sisiri ablada pa asɛm yaa ho ɛwɔ ɛnsɛm enti sisam no ka sɛ Fourth Estate nso so ɔmo ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ kuo wɔn mo ɛne ɛyɛ Chief Justice ɛsi nkonya akyɛ so ɔmo toato adwena pɛ nsɛm no ɛnso ɛfa masibire temu ɛnsɛm da ɔbɔka ata the new Crusading Guide anɔpɛ yi wabɔ mu amanneɛ owie a wɔkyerɛ mu sɛ ekuo bi soso ani abere a ɛnya asɛm ketewa mu kyerɛ mu sɛ boss ɛbɛyɛ a abadwakɔ a yɛapa wɔ mo no ɛka nimanimu yaa mpanyinfoɔ ɛnhwɛ nanka yɛngu no yɛngu no san sɛ sikadeɛ bi kɔ so mo mutumi tabli sika nte sɛ yɛde kɔ akɔtɔ iPhone sesɛ nti yey Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited foɔ mutumi tabli sika sɛ mo de kɔ akɔtɔ iPhone ti ko bi so mo nte aseɛ eti ɛbɛyɛ saa abadwakuo no koraa na yɛde ɔmo ato dwumadi na no yɛngu no eti ɛho asɛm da wɔka tɛ di aba na sɛ so ɔmo kɔgye ayi asoɛ wɔ bɔ so anya asɛm ketewa sɛ akuo no wɔtwa ho mfonyini nyinaa de aba na no pɛyin awutu wɔhene pɔn anasɛ ahemfofoɔ a wɔnom ɛwɔ awutu sɛm no kɛse ɔmo so ɛko akyɛ sɛ anya asɛm ketewa yɛsɛ asase bi ho ɔmo ne gomua fɛtɛfo tɛ ho asɛm da wɔka tɛ yi ɛde aba sɛ ɛbɛdwo ɛyɛ asɛm o na saa so ɛna Aburi Gardens no ɔno ne din yɛ dɛn otubuo Jan Kwasi ɛka kyerɛ Ghana mampanyin na Adam Kwaku-Fado sɛ wɔnhwɛ na ɛyɛ Aburi Gardens no wɔn na ni nkɔ ho ne ɛsa kyerɛ nneɛma mu na ɛsa so enya nanam so ebiem the new Crusading Guide ɔbɔka atarama ne bɔ anɔpɛ yi wɔde nam ɛno no The Daily Dispatch the Obokrata Munsem enam de to asoma. Energy Minister Nyamfo Matthew Opoku Prempe aka Napo. Na sama dan mu se no kratia ye na bana caption. O chese oni bo so ese ohu na o kan de kro. O se aban no na nia bre papa. Se eyi cylinder recirculation model no. Na nia bre pa so be implement o de ba. Na nia bre pa nya ho gon so kra. Enti wo tese ye kan wa se nya agro bi na aban ni bedie. Said the money abre was adi we hunya de ketoa. Energy Minister Onya former to Opoku Prempe ene kasa asemi. The Daily Dispatch kroja esan ba mane say Ghana afi apem ahankura duasa mienu 1932 na emranimfo a wo emranimfo nkabomuko na wo ye makomaku du baako 11 1932 na ye wo lawyers 11 pe e wo Ghana Bar Association mu na enu na aka teacher say Fiti 1932 abesi ne 2023 no sesei woman free 11 abaye apem baako ene aduokronson 1097 na woma doso papa anoyafo adoso jedia o mi person bu bebi sumire fi anoyafo na doso woma doso pa enti Daily Dispatch the Bokra Tasma Okano no NPP amanyoko no adwinsi aka na fuan abato no se memenda be na wotwe da bi am sa aka 2 weeks enti memenda be na wotwe bia memenda be na wotwe ena NPP fo be kire wo mbobredie obedi party nanim nyame anim ni gometimi aka se memenda be na wotwe ena NPP fo be hu se wo mbetumi adi nkunima na omu ndi nkunima ti memenda be na wotwe opposition ana no opposition ebeshu yes ebeshu nyambo memenda be na wotwe na yesi National Council of NPP National Council of Elders na NPP for no wom so beto abani bi
nyambo amemende be na wɔtwe November 4 na wɔn de ayi nipo be di party nanim. The Daily Dispatch anopay mede the Bokrata what to inside the Chronicle na ede eba mreso sem the Bokrata no na obinfo eye agye opanyini yi sam no ekazai enya wakwa ya allegation bi allegation awaye ni nyina no eye contractors awodo ye de kwan awodo de ahye wonom ensa said o madwuma ase bi ekro na opanyin di sansem ne betu dwa na so ye omoso na ehwe akwan ne akwantepo dwumadie so kyerem se da bi awoso omoso di anu yie di ba na ensem ni mu ankyere mu sade ase be etie no emu da o ma awia bom eti obefo Steven Ajay sem no kasai Ministry of Roads and Highways for one mo so sano omo kyerem se sem na wakeka no emu odru nti sa na tie de a ene hu behia aso mu benya abadwaku a wono mo de ye nyina ye tie ase se ba ne hwemu o ma bia kwadere wo mu na wo mo do mani adi sa ensem no so achi nti Economic and Organized Crime Office yokofo ena sisam no ekasai wo mo so adie pene so mbehwe na sa ensem a ekoso efa ene contractor ye de ama contractors awodo so mu yi akwan no omu kyerem se bi wono ma ye ton ai nipa simes obente pa no safata se ade adwuma ne ma no na so oboa se de ode contract ne ba be ma ne benya kakra tafinti ni wa yi afa no de akomo obi fufuro ni wa je ne kakra no de agu ne botom sa na record enti sam no ka se de wode obefo Steven Ajay infonyi de aba ana wode osoafo na hwe akwanya contempo dwumadie ntotoa eso owura amoakwata so mfogini ede aba watwere nsemi de agu omumienu omo entem tikata feto so mienu miensa ene nwotwe asem ni mu nkyere mu ene ne baba mu ni nyina no ode agu ho obie tunu wo kyere mu sai CCTV de ebedi ano kafra CCTV footage bi enso apie montene eso na eno na ba be kyere mrani mu ni a ye kwa wia no ana obi kwa no memenka ho obi kwa ni sika eno eso ma America dollars no 140,000 114,000 mum ana afi euros no so o kire se 800 ana no achi and usasa we na confuse me o euros no first one na euros na second one no first one na as in na euros o sa what the symbol na sound first one mum de me say euros na second one na second euros ana the s nya biam ne dollars so the say dollars na we ni me na confuse me o de no ha obeka so e bi esi kone ne atwa short dia de de no say esi obeka say esi kone ne atwa short ai ni si aba biam ya aba de na aba biam okay most ye try bi so trom mfa aba biam but no correct one here the aba biam no enti won sam so wa ha obi ya no kyerem se odura bi e friend se Kingsley Ajeman eja ono so apa odwumadie bi ogiri se beboa ama nwumasua atimi akonanim ewo abuakwa south abato empesua so enti wotwa dom na eja usa dwumadie we beboa mu ni nyina mfonyini soso ede aba ewa ha anopai the Chronicle the Bokrata no amane board nam no na quotation no ewo Isaiah 1 verse 4 ofa otwere konkon na wakan na ensema wodo wo no no woso watimi atie bi de tu ho efo yankoi de mede to asama the Bokrata ya tudin the daily the business analyst that's we no business pure edikan ya de Ghana koko a ya sabiagu apaso ene de egu botom koko de jojo na nsa na oduro jojo koko papa ena omode Ghana Cocoa Board pay no dan no mfoni ato ho business analyst say 2023-2024 crop season yi Ghana be record 650,000 metric tons of cocoa beans na ania 2023 monetary policy report ena womde we baba tudwa monetary policy report ena womde sasem we baba tudwa say this season any
afia babesim no ye be record 650,000 metric tons of cocoa beans. There's a cocoa nabana yati ata no ye be record 650,000 metric tons. And who asem aba e wanum si cocoa wo man mu papa adenjesu ti o mti cocoa ko he mo kwan. So hom de no mti ye de ko den o. The business analyst the bokrata ena medasu wom men's gold penyin odan no eye na napia mensa nam 1 or the krata ba bonten say obetua 5 million Ghana cedis ama ne customers or de omoka no obetua bi nkakra no atwani na eno na asewe ba beto dwa no yese customers ni bu afu ne papa say 5 million Ghana cedis ena ode bansa ombu afu pa krata fa to so miensa ena business analyst ebosa amanie Ghana Hotels Association ena mo say eduma mo ye wo Ghana anum say wo mo boa mo man puntu koso papa hotel fo wo mo boa papa kwantuni bi tu kwan na se onya ba bi na hotel pa na akwakoda tese hotel dwumadie didie eye bebre na so mo say eduma mo bobo Ghana nna no ye ncheke wo mo ena etuo bebrebe ne ye soagu wo mo so enti hotel nkabo ko kire say etuo bebrebe no egu wo mu nnwuma nti omo srada abane hwanya hu bibi wo mu business egu. The business analyst Deobokrata mede Deobokrata watu di said the anchor ena ede ebe sumu adishimama wase no kwansam ni nyina no wadane edi ede abai eti eye revealing the truth wo kire mu se I am too brafo yade eno kwasibro ni friend se cholera ena afei typhoid o kire se semno kasei okomia ya insuyire adwo matra ye aboso na wosi ehu paase sai ade wei ebetimi enso atoatose ewo hodom a Deobokrata di mu enchirimu edina no kire mu se we no public health practitioner bi ana chese wode sa kokobon nsem wei enso ede enam enu ati watwasi ka bebre bi di abante se we bondro anopa kama nyamu ba akwa ka fili amefili nya asam ketwa na huni se we 200 series nkwa o enna ya bom abasa opanyina wukọ sashi baby ani anyaso bekwaya baby ani anyaso bekwaya omomra se bedwani onimonyamfo afedo obenfo nyidi aba enu o kyerem se ebra se bedwani ya sebo se MPP atwa ni asi ahino mboni mpesu ya so nyakopọ ya adom na wonmu bie nkratam de to wonum se mo pede obeprim na se bedwafie kunya ne de ama wonum a womom kwa akopre no sa primaries no o kyerem se obi oni ni begina bia nyire nenam obi anyire nenam sika bi obi abetua bia wonu betua ne moho de wo enti onu kra de wadi ka hyebo se 20,000 see enim when I see this ana because so no dollars go na account mbebre won fa nya hwe eno ahu dwuma ka so esi eska gu ono ono nti wasi delegate bia 20,000 obeja se wata so say opponent ni tua 10,000 na won betua 20,000 dia mamu nti muda mo na sika de bi go be di bia fi ti eno won sem Deobokrata yi edinam ewo ha owie ya no so no kyerem se okopiem ewo ododio a wotre sesa abato mbesu awe so ekunya no aso ye ton na se bedwafie ekunya no se ye ton na ne nyina ne se MPP atitafo bi no mu kyerem se opanyini a omopeso omode ne kɔ afimpinu ne aduonu enan abato no won semfata so omode ne kɔ da MPP 4% nkyerem omode ne kɔ ti saade a akuo ni mali bi susu se da bi ombese NDC reni aba no fala na che sa na tia so maton akunya no di ama NDC for te won sem the anchor edinam the meridian Deobokrata mun sem na me de to aso amawo na me ka se wasugusia wu ke Deobokrata na poso e wa Ahenkan 93.3 FM Dr. Abuaku kasama former Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the vice president na Dr. Abuaku asema kan say Ghana yabakosemu mampeni abede che no ebiaba ebiko
obi aba obeye ne de na okọ obi aba obeye ne de na okọ na osi Dr. Baumia ni nipa wabedi vice president obai ni impact odi abeka oman hu amamwe hu no ewo soro pa na so no obai ne nyom obedan na di nyom obeye no ede bu oman puntua na odi abewura oman mu no abakose won ne de na ewo kane papa na so abon ho modern pa ti Dr. Boakun ena ekasa asemi afa Dr. Alhaji Mahmood Baumia ehu na Ghana Revenue Authority ena yasi China for company bi Soul Cement wama krosu no sanze wama de eka womu ntia to eka nko 700 million Ghana cedis muntia ana mugu Ghana adwuma enti Ghana Revenue Authority GRA for kotum mo be bie cement company wa na ngofo do munya no fo omunya na wo betumi China betumi mpa ko obi fie obetumi mpa ko obi fie enzo no be hu China no te car front no atwa 7 no sa age Ghana mframa mo wa no obo obi fie no the jackpot akosi wo na wadi yankopon mo nya no fo papa beside all this wama sa be bie company o Ghana ya adwuma mu ntua to Ghana Revenue Authority mo ya de matum no ano no enti the Meridian Democrat na ebo sa amanie nensimo de bai bi no ya de si dia no me ka China for na zem ni bia me de ya de si ni a o kan yitua o ka on oze o kan ya de si na yitua o ka ene kire se ya wie okay sene ya na wo de ahopepere e de kan ya me pese obi abeka obi ka kwa masaka enti ya wo se o mo anu mba na wo ka kire wo mo enti fa kokobọ no kọma adwen wo tie o on onim on na ni de enya besi a me na me kam ye de esi yo enti da wa ama no so wo be record de aba na se be re den da mama no eno beka se kusi beka se ye de esi okay enti China for issue be na person okay China for na mutumi ba Ghana eye de mo pe obi antimu nka mo nyam hwe mo mamu obi mputumi nkobo obeda ko China ni fie wa abro no ntonsan frɛ nti China enso no bo no tekam China ni no ayedan we mo so ma ko bie o ma bie kompre mu ntua tax omo ba Ghana omo de asase baaye omo fa asase ama nti him for dem a on Ghana for na dem a on nti ene kasa kire Ghana for ni kasa kire Ghana for no Lebanese for ni India for bi ye ho no mo tashi no ngwa ho no ubehunu na omo te taxi mu na home appliances yi rice cooker blender kettle ene ne kan ka ho no omo ton unim nkrofo kra ye duo manim ayi before Ghana for before say Ghana for na duo mu rewura fie mu e ma omo ton na say odigu car ni mu no ode call house to house no a unim ni a oye o dodge de en etutua nti no be so be bie ni company sa Ghana for na edi wo mo di sa adwuma no enti se na no asem wo mo kan no mo wafutu bi amuntu Ghana for no because China ni bie ni ho no mo a odi asase ba me ba ya ha me mfiri ha nti wo chena bi behu se me tu garam sei wa ha ho na ye obi na de ma kurumani nti esa na asem ne tie me kurae ene me nko onu obi wo ntokwa a ene ukunu nko asem sa nti asem na no China for no yo mo hwenyi o mo di mirika kikiki akotum ko ho enne o ye di o mo ye adwuma o mi anwene ye ho bra esa o ma be tren so enye sa o ko ye adwuma o ye anwene ye ho ko he o mo ye adwuma o mo ye adwuma na media ba kwa mpese ye ka ho asem na ja mi ja mo kwan na mo ko ye National Cathedral no opani wasan kasamate Duncan Dabi Nanado owehin odi tie we ye nkura asesam no bi ka brofo akwadi wo ya de o ekufu ade ba afofra no who see na brofo president ma ka brofo ene ye ne ate ho no ta brofo ne ebedie aminti ba kon kan o pese san tie ba kon kan okay disem ko haba esa de all rhyme no ba antini pa ko bon so boni yi Ghana adesie asesam no bi ka brofo akwadi wo ya de o
Ekufu ade ba afofra no. Who see na president? President wa kabra fu ene ene. Ene ate ho no. Kabra fu ne ebedie. All kinds of say we know assign your free BB gesticulation. So ni mad kode. There be a machine. All kind of say science come. Say be ba camera fu. It's no ye as a talking dancer. Into all kasari na no yes. It o ya be show. Say the kala na oh ya no ho say ya ba enu na chi no. Na wasan kasa bi wasan ka fro papa ya san kasa bi o bisa oye ayi Church of Christ for penny na sisi ya no se ena no ho no mo ahunu se Archbishop Duncan Williams atwero bro fotententin oni ayi Eastwood Anaba se me kan o ma twere si form mo reason bro fotententin e de den me na metrim o se ade na sase na me ka kire mo se Sadie wey enko ba bia papa na e kan me na me ka kire wo o so mu di matemu a asofo Ghana e kra person mo chese me ye bonsam ene mu nyina mu si fom nti question a ono no papa ni si e wo se Ghana fu bisa yura Archbishop ne di oka ne ho no ene se omukọ ho kokoye den papa na ga mo se ne mako hu se na yesini say corrupt emu na ho de mo trouble for akeze ukọ ho koye den o se usia okọ we di wom usia Archbishop obisa say okọ koye den okọ we di wom ba no wi say da bi emu nye oh okay the on sign na chi we dey say ya nya nto anya ntua anope ma yenchia esam is it esansi ana esam aha ni esam okay esam fu anope ye chia wom ese wom abie mu a esam man na se na ye benada nti wom nkwafu nti esam man no etie yen yesi information center bi wo ho no mo osono de na na o se ba ku bi won mo e fe na osono information center osono minim se no ade a oh okay okay mi so mi nimu ara ade nti onipa na okan na o man nya we be bia yes oti we no de efa issue ba ko e no so Professor Stephen Ade o se wo ko road contract no say bia anim kusibuadu and Sons Company Limited and as a construction works na ye de atwema nri behi kokosi okremo efro zen dabi wakura na se wono say nri behi de ya mba beje fans wo keke na say nri behi no e ho fe say ho ni ahinkuro no ana o ye kama sa ahore ni ahinkuro nti no omo wo asama wo say efro zen atwema asaman any increasing no ye wo gogo ekrum twenda so o ngo de ni behi ba be tete no ho what ni krum yango ye was bosso yesu abesia sere de sere bosso yeah oh okay abesia anyinam so kukubu so so we dey di we o ti a obi mpon kan tro o nyina afi o ba na bisa se o firi o se mo sa wa brochiri ye wa brochiri ho bro no e friend na brochiri yes ekura na bro no ekura asia mo friend na brochiri achima asante abrochiri e wa brochiri enti o mo nyina o bisa am se o firi hin obeka se o firi nerebehi o ba nya kankawe mo mu da ye oh okay kankawe adidi che nerebehi ho oh okay okay akwese obi fi yi esem ubisa usia no nkran ufiri hin so odan we ss ma nkwachi SHS obebusa nkofo bebre ye wies kunam sa na ofi obehia no ene nansi ya mi John ba kwa ba chon ye o ka mi atwa mi say anana ofi o ka do so free o si free ngran o do free ngran na wa de free ngran obi am fi ho oh enka meji magasa de omo meji magasa mo fi ngran o ye nso ba bi o ko da no abobro no ni din ufiri o si nungwa en boss hwan what wa da so fi so ko da a life junction okay
na ti say bia ye de srobo so kwan e de ama anim kusi construction works and sons open sons no nti anim kusi and sons company limited so omunyi a na onipa na o ma contract no o ne share wom tell us here nti ti say bia contract na kasa original contract no I was think 100,000 Ghana cedis. Okay. Now wo the contract na ma me no. Waka kire me say e wo say me kokko charge boro 100,000 no. Na na e da so no me de brɛ wo. Nti juma yeso omudi no wo Ministry of Roads and Highways. No. Say wo no na wo de kwan contract ni nyina de ma. Yeah. Na we no enya me na me beka yo. Professor Stephen Ade. So ni mu no. The akane no ye Ghana Revenue Authority omo de no. Omo board chairman. National Development Planning de commission so oba be ye chairman wo ho. Sa pani no e na e ka sa asem no se dia ekoso e wo ho no. Na eno na ira terminator amwakwata eti ye no o se wadani asem na chi diama yuko se yuko nhwehwe sa asem ni mu so pani ntwa ntro dabi Professor Stephen Ade aye kana semi na bodu se nyina fu kane ona na ayi gimpa rector pani sa be di ntro za yes ayi Frempong Boachen so yes onzo ni nyina so ntro no twa no ono pani no so twa ntro galamse na report no it's a politics in this say most am pani fu nyina twa ntro ana ayi nyamini pa ayi Danka Williams se wo mo so die yi so yes ye no so ntro no mu twa omo mu twa ntro den ayi board of trustees ni so ntro no mu twa se mo be kan nya sa oh I'm doing respond by no nti. Oh, I'm doing you anu aba. I'm say in the name of the Lord who died. E transfer. Oh, ba munya sa. I'm so musu transfer. So no mo kan mo ho. And is so mo so mo hunu han no. Mo so mo bua han no mo hunu mo bua. Mo hunu han. Oh, have you wuti. I'm so mo omo abo akire dia ma yuko se opani no mo ko hwehwe mu na mo ko hwehwe mu hunu se ampa se contract ne de ma obi nso hye ba bia wo gye ne de ana asesen ne tie na this issue na aba na senya ne contract for sale wanti dia da hoda da o MPP ye NDC ye especially so mo 8 years ne so say ya omo obi tumi gye contract no na waton otumi ka jo so onua me contract ho ma ko jinkrofo no kwan bi a me ba ye nam de me ntimi nye nti no pa ma me nton ma wo ekoso enti minim de enti afa di amako ata pese ofa we no so serious so ye panyini nti agya ena ya na so ye to ne so ohunu si ye twa nto to ne so we hu se ye ntoro kra na wo se wo so beka bibi. Oh, okay. It's on the wabo chire di ama yuko se yuko nhwehwe mu. Na omu hunu se bibi saa na ekoso ana asesen na etia. Nti yira amakwata. Nsem egu omopuno so no. Strategy ne ho ahwan nsem egu omopuno so. Besi nne. De na ya na yeti. Terminator. Da bia ye de. Bia Terminator issue dey very very urgent nti no mbe he no metu ho. Ombe den. Ombe tu ho na mo. Obo ye be kan for na watchi. Ohun. Na ebia na watchi ebesim ni aka na kakra ibi fo ba be bom nya ya tonta nya bibi fo ayi na be nya de no betwa mu na ekire din eti wu hunu se nko ba bia eja wo ensase we adam bese meka hu ko se me tam kese pa nko ba bia no secondary school ko ka sa sem we ma so ye hyepa de adam bese meka nko ba bia no ayi junior o se Satan ye wo senior na juniors we ba ye na ye serious ibi omo ebuli omo na me ko ka kire omo se ade omo ye nye me ko patanu no so omo nya nkoda no na omo se no omo de omo be ko senior house master no ma ko bona mane ye be ka be ka omo se omo de be ko na me se o munya mo omo fa nko na nko ba bia asem we ameka ye no
me da bonten saa de twere wasi wie ye Eko baby. Senior house master na yosa. She de she me say senior master no kura no ade be che say issue na si no wo de on say usi dan na to foundation na wo fele wo de ko fele ye wo school campus wo de ko fele ye wo hu mo ade che issue ni si ye wo de ko funa ni kura nto da Sir Christopher mi ndi boda eko baby ma me da bonten saa de twere wasi wie ye nti ana mbese be kasa asem no me tam kase But where the politics? Okay, to make like I see. The final one, I mean, I'm quite among because somebody must offer Nigel Gazy. And you're Omofia prophet, you know. Sheriff Black. Or my talent here, or comedians who said, you no, go see. Now they are mini performing comedy. Mini performing comedy. I be bring some kwa. Oh, okay. Be bring some kwa. Enye sabi atemdidie kwan so. Omo yin sem kwa me esere. You so fu kumgacha wonyin sem kwa. Agrada yin sem kwa. No no boy I so fu there. O say. O so fu. Me dey me hunu liar won odi mu die. Okay, say dia so fu ya. Dia so fu ya no bi no yent no. Ye mfa ne ka ho. Ono we so fu. So jina do manim preach say o preach. Na wo jina do manim say wo preach. Oh bangu. E wona so dem. Dia no pray. And a person about preach. Aye preach. And no ya suffer. And I'm say oye dia suffer ye. Oye dia suffer ye. Oh yeah sure. Oh share oye your topic me enko yanim. Omofia prophet. Papa na Oktaika Sheriff Black no. O hwa obehunu pay me pa. O ka atakwa me so. Kwa me atakwa. Hey. Eyo mo fia kingdom na sa nkwase asem we be so a obi ba Black Sheriff wo se Sheriff Black ye be ka se chirichi mo se nyon no na wodi mi odi abahwim o se obi wo MPP mu pani bi pa wo MPP mu a otam 1.6 million e de ba se maami frima o se opare omubu ni ngu ho ono sofu no mubu ono sofu ni mubu ni ngu ho na sofu no nam ona e kire eza komfort sofu komfort sofu say na wo sofu utumi ma obi yare na sofu kan ni Bible mu o obi yare na ada sofu munye papa yi Elijah say hwan ya omko sere no akwakura tipa dia no ma ne to nkwala no eno dia dabia no different o dia na different dabi eno say enya me adwen kra tie na onye sofu kura me ye ne sa o ka bibia betumi aye ho so what is it enya different bra eno si omko twetwe no dia wo kan dia ke sa kire wo mu kakra ba kwisi wo so baby am no nya adwesa so wo mu timi ye o de mo example ba se dia obo kan no eno dia ya ade a etimisi eno dia se ni ba ne nya sofu kura na obi nam se bia bi o ya ade bi wo no na de kwesere na o kan bibia dia e likely say betimi enya wo but eno na chi no so for betimi bubu obi agu ho mo example Bible mo na mo ye ni bi say obi bubu obi gu sofu bubu obi osofu bubu obi ana sofu ma obi yare ya na le o Bible o bebre o da bi me kan ya na ko Bible mtina so mo example ko Bible bia mu sa me refer me Bible ngam so mo example o bia ko maka nsem o Bible no ano bra well ya chiri e beka ho asem intimate wase asade obi tumi ko malam konfo se akowe ye ni se mame no sa na otumi ko sofo se sofo ye ni se mame no mo ko sofo se omunye ngrofo kunu nu ngrofo ire mo ekunu mo no eno ya ne na nyam danti bio de tie ne se onyankopon ye hunu ni se oye ade yie ono no ne yankrofo ase no kra no ena ofa ye ni yie na no nkyere se oni tumi se obetimi ase ade o na oye ni ade na o tezo ntimi se Sodom ni Gomorrah oye den se wo se won o di nsuyiri sai kuro no nti nyankopon so tumi sai ade but ye hunu se ade se ye nya ade ye nyankopon de se wo beye ene nye ho na no nkyere se oni hu tumi se obetimi aye o na nse mo ne de se ni de en elfon so me sa no man de ya na me nse da nyi ni sa se nyanko bi won mo akogina de bi no de ta akiri na nyame akọ de yakọ sofo se sofo bo ni pass me si ade ma na nyame so aye no abọ ne aye yakọ po beye o beye
mesi wo beye na nipa ne mfa say nipa ne nya wusi o nipa na asem o de kra nyame beye na nyame aye hwe me eya na me pese me refer Bible no but the yat nko Bible ye kono practicals ni atete ne say Bible no ese memma oba bayifo entena ase ha say memma be ma buru nsam so entena ase oba bayifo no be ma buru nsam ha na ebo won yanko no ase memmo mo ntana so mu din sem hunu that is the issue. But obo you can we say bia unya nipa say bia frame all party ya kana say me din sem hunu kire no how would you know? So I say and na ojidi say based on that so fun betumi amane yale ndi hwe ma me ka say mo nkire o mo de eye yanko mo pese yi secret pie eye yi bla da bi eye ko wani mo da bi eye na what did you bedru su bro na dia for you do da bi eye asemo enti nia osofo Nigel Gezi kan ye eno no hey omofia prophet omofia ya wa mo dodo ni ona da so no me sa nu na mi chiri no onipa na o this kan ko ye no body ni en omo ni din da bi na ni nyame adwuma ne oath of secrecy wo mu na no baka chiri zi wi abaka chiri zi ani zi obo pese ye school ya wo soe say say to man kan akwa so bi odele oni o receive nkofo secret nkofo hintasem na omu na omo so secret nti memete ho say de no me nka o but me te ho akere mu anti waka da bi o nse na ye nkomo o si bi ni mu atage ne se o ye ndisi sofo eno o so o da bi o obi atumi ba ne ho MPP fo tumi ba ne ho NDC fo tumi ba ne ho na se de be ya mo be die die nti so that say ena no Yesu Kristo one na suafo ne nam ne emrofo no kan no o mo se Yesu Kristo na busua na suafo ne nam o mo koto se akoda bi a efiri ne nkwala abrem ene nani afura ene na suafo no emrofo no na e kan o na suafo no o se what does me gan mrofo ba na kan se o no moving on we na me ni ho emrofo no no mo ho Dabi na bu Yesu no po sana na ote sana 70 ye enti na me refer dey mu kan ni anya Bible na kan was it Bible na kan na mrofo na kan make say gado pa just some Bible na act Jesus movie ana make say some mrofo na the Bible ne buy enti say the original one of the buy statement this ya o kan Bible na no emrofo ne say aha enti mrofo ne say asem Yesu ne ba ka semo Bible na the buy one try Bible na buy enti eno no you go so man ka sakra Yesu no mu hu ne da eno nya topic for today na ne etia ne say emrofo ne say wa bra Yesu ene na suafo ne nam no omo ko na rom koko hu sakola bi na ni afurafiri ne na yem a ode baaye ena na suafo ne bisa ne say na owura akoda we no na ni afurafiri ne nkwala abremu asa no ono no waye bone ne maame ana ne papa eno so da bi se de be ye awurade anu onyam ebe da adi ntia nti to da bi a se nyankopon tumi obi ho kyere no se de be ye awurade anu onyam be den ebe da adi ntia na tumi me kom di obi sa no a chiniska awurade mdase ene onyama da adi awurade anu onyama da adi na se mi hu se nyankopon pesom kyese ntirimu odin sa no obi ho kyere no mu a obi mbeboa no se ne ye mpanimfo eti Ghana ha o me se da ma mo ho akyere mu a ye beto aba unhu no e kaka kra bi ama bato na duru ho no mu a na waba be yi 2020 amamo na mu nyina mu ani agye ne mu di nachi no nyakopon ani je ho dabi eno nyanyame no nyam na dadi ho dabi eno nya durade anu nyam dabi ene kai eno nyanyame no nyam kwese anu nyam na dadi eno dia politicians anu nyam be eno politicians anu nyam okay enti eto da bia asofo no susu tumi ebompaye ema bibi say said ya be nyame mu nyam be dadi sa okay nti wo chekire to so bi ho no mu a eni ti na osofo bi ya mahunu we wo ho a enwo se wo tena ase
also am wani bere because obu o tumi chechere eni ho otumi chechere o de abeto so okay na o ye ho akonkyere ne mpaebo se ne be ye bebam na ye hunu se waben ya betimi to obu o no mo a ohunu hu o ba be ka kyerɛ so wia ma hunu se o de ka akopem o kan sa na o didi agrampa o de ka abepem because on kan sa akeke okoye ho adwuma o ka wi o no koye ho adwuma ma nimrem ewurade ma nimrem ni hunu se ase yankopon so no ma ni bamu a onyankopon do a ode do ne ma no bible no kura amamu o onyankopon so odo wo a ambo say mo ma dwere ho a because minim crofo bi a ultimu hu the kind of life bi a wo mo live here like we dim say dem say me kan no but and then like omunsa wo bi ni ade ne bla bi omo bo a na wo se wo de tia ne say onyame che nipa de a wonye na emom onipa ne bu ho akonta ta say so onyame de bibi ma wo de akofa nkomo we nyina ba ne kwaku pesu wo hunu se denti na osofo bebo mpae se bibi boni nsi na emrem onyankopon che wo bibi a onye biem na emom ubebu ho akonta oh okay sa na asem ne tie ena ne ode ama wo no so wa ankora ne yi a afei emu 2 minutes misa na wo de wa ho ode na eye emfiri ho kra o but emu 2 minutes no ankasa na 2 minutes no etimisa na afei wono ankasa de na ho ode eye ho ode ye nti no osofo bi betumi abɔ mpae ama bibi bɔne ato kokonte pawia honam pa adwuma ahwe ya nti onipa kɔ osofo no hɔ ne yesrɛ no maami firi mo pare aka kakra bi ni wawie tingo so betra hwim osi hwim ye de o tof mama okokwadi na onya hwim huntra sisi ground mi ban trase ngom ya wanya baba ya mwada fom ya do tof mama o ba no da no mo wana ba so de sanu wo kam so de naru wo kam ya tikukum pampam wadi o hwa de wa mo so mo di o aya san ka bebre ara sa na me kam kire na nka gana fo kwa ye bebre sa na kaso bo o mo di papa kam kire o mudu si o mu si di besi se ye ni ne kwa o ija no mu di no mo di no mo ya sofo ana wọ́n dín ọmọ ọ̀dín nù ọmọ sọ asọ́fún náà bí àná ṣé obi wa mọ̀ náà sọ́fún yẹ okura mu nù ọ̀sùn nìyẹ o ṣé yẹ sọ́fún ṣé yẹ hwan ọ̀dí ẹ̀ sí okuru. ṣé ẹ yẹ ọ̀frẹ́ pẹ̀nìndíẹ̀ yẹ ọ̀frẹ́ o ó di ehwẹ́ nípa bìbìrì bẹ́ẹ̀ wọ́n Ghana yìí a ní nyinaa mu nà n'ado ẹ̀na ẹtìmí yẹ pie firi mu abẹ́yẹ mà mpanyini ẹ yẹ ọ̀frẹ́ pẹ̀nìndíẹ̀ nù. bu àmọ́ ẹtìmí fura mu o. Si ya bia dwuma bi ti me from yes okay kan yi Bible no a abrofo no Bible no bibi saa okay kan ni omo de bre ye no a e fa ba bi ne kire se omo de bre na se ni bi ye aba ko se ya anti ba bia se kwa me nkoma mama wan ko hu Bible bi da ba bi ya anti bi bia sa abrafo di om de be ya okay kan ni omo de bre ye abrafo Bible e fa ba bi ne kire se de na wo kan na wo se den na me ka so bi ti mi frɛ no ho aha o se wa mfrɛ wo a wan ka sa huntumi ma I think say e wo romance e your friend yes so yankopon amfrɛ wo huntumi ma o nyane yɛ se bi mo so ti mi from ho oh me cause minimum bi ono an ka sa de na minim no as your friend kakra na o hye mu kina wadun dia kan o hye mu kina o hye no Abidjan blue Abidjan blue no o hye mu kina eti ya me from kakra oh yes that o dia wo no da bi enyo sa wo de wo no o nya me frɛ wa mane mfrɛ wo mane mfrɛ wo nsi ase ya ma mi bisa za je ye ogofo bebre hanu ma ya se nya me mfrɛ wo mo ɛyɛ mfomsoɔ ne yɛ ana ɛba ɔmo pepere wɔn ho wo deɛ hwɛ sɛ wo ne wo ba te fie anaa wo deɛ yɛn yɛ wɔ ha yi na wate wo din adwempa sɛ wote wo din a wobɛkɔ hɛ sɛ ɛhefa na frɛ ne firi na wabisa mpa kyɛ o frɛ me but wei mu no ɔntwɛn nye details biaa ɔte si abɔ nnia sɛ wobɛpia ka o ɔmɛtwitwi nkyɛnse mu
Ebiana Obo. I got that then they pay for me. I got that friend they pay for me pa. Ebiana friend. Also, I drink my full power be able to there. But yeah, and train. Onya tese se nyame aboni din. Yeah, no dis. So de no ko to amene mu. So chikosiama no. E wa wa refer Bible no. Mabo within na ma freo. Enti ya kuduro. Aha. To friend e papa onya papa de kuduro be ko. So obi ku afro se me soma wo a. Wo de fa se na na do kra se mabo odin. Me more appointment. So we have appointment across the mount. Position crowd they come out. Any who adwuma. But yan crowd we. You crowd one can say wa hwese obetima yan. Betima na se metimi ye. Yan crowd we di ntesa. When ya tin anado din nkwa de oboa. Sa. Na do aboni din nkwa de a man appointment. So betimi so. Papa uboni obeye. Ya nya de sa. Enti no. Ya go for Bible mamincha trust in Jesus mobile phone. Oh no. I don't know where. Oh you down here. Trust in Jesus. They will be mo ya say. No, down here. Ne ya obo ya bijan fo nwum sa. No, but na ukwane anope o mo help life phone. Anope di oti en. O wie anope. O de be ko. Akwa no onwum papa. Hey! What's your friend saying? Trust in Jesus mobile phones. Oh, okay. Okay. The one trusting in Jesus at the end better. Wow, sama. The trust in Jesus anope ye jia opa. O achima aboabo ye down here. Oh, okay. Trust aboabo phone doctor no. Oh, okay. Aboabo phone doctor. Na aboabo for da na sibibre. Na yes re nyampa so. O badwuma efekeke. Tintim. Oh, trusting him in the obetintim. Trusting him in the obetintim. Trusting God no way to obetintim here so I will lie. I see all the say so we are tired. Young Kwazani I can say mu. Who say? Young Kwazani I can say. Why we are tired was so very pa. Yeah, trust in Jesus mobile phones. Aboabo for phone doctor. Me some na am dem aboabo phone doctor. Okay. I just will see phones. Baby Oh, okay. And na order papa. Na address it. Now also about office da. Only ni briefcase was a traveling bag. Santiago bana. Omadwuma ya kono. Omadwuma ya minim ni din kam bondi kura kan. Yes, your friend. Oh, okay. Yes, what you suffer. Community mu. We dey utum say oyo frankasa. We your friend. Utum say friend na me score kwanya me san free bi. We all details are. Oh, okay. Utum say na dey your friend original friend. Oh. And I got them dey pay for me. Come here fancy. It is trust in Jesus mobile phones. Patrol protector. Udru ase wa. Many I time do. Enti wo chia na bibiri no. Ọ̀dà ní nkọ̀fù èyí. O ti sọ ọ̀chí ẹ̀ mú wúrà pẹ̀lú. Ilé ìṣe jìnnà yé okòdì mu. Ẹ̀dá àwòsàn nẹ. Pẹ̀lú títí omi bọ̀ bí ní wọ́n náà sẹ́. Àkó yìí òwì à sẹ́mu bẹ́ tó nù. Oh, okay. Ẹnu òwì à àtàkọ̀ bẹ́ bọ̀ ọ̀nù. Okay, màmá mi gọ̀ bẹ́ẹ̀ tó so. Na o hashtag ni wẹ́ẹ̀ jà ẹ̀ ọ̀hún. Duabọ̀ nù. Wà brẹ̀. Me mmerɛ yɛ ba tɔn kɔ fa sum. Oh, okay. Ɛni nkɔ fa so das. Oh, me dan se no bi ga sro dua ayi duabɔ nyɛ. Na me say o huru sa no mo frɛ o. Ba ku bi nipa bi na frɛ me sa. Duabɔ nyɛ. Duabɔ say no to duabɔ. Say no to duabɔ. Oh, okay. Say eno so kuma wudufo de ayi movie dada. Sro duabɔ. Duabɔ nyɛ ewu mama nyɛ we ewu duabɔ nyɛ agba de ma je we so anje ko se de bode duabɔ nyɛ okay ya da se be pacho de bo kata bo so no na atwagu osisi ya no sima aduanan pepepe na abo apa no pa no twe ho ye toa so e de ama Maakye ofre me obo ba ofori amanfo ye de aseda ekọ de ama kwaku anin kusibu adum adwempa hene kufi mensa o meka ye ho me de da obon krata mo boso no de mawo afei ye toa so na yaba bidi enkomo akese no yemfa aseda nkoma aboafo mo adaroma omo abosimpie ama yenso so